Hello guys, nang YouTube tame di ni nong video kimi wan webpin tame ni tame guys. YouTube tame monetize me hello guys, let's see pini kana hadi ni tadi. Paisa long chilo guys jo. YouTube paisa di nang tum hat me pakna iko dei. Ekdom lo guys, ni tame long chilo joy na chenam long chilo. YouTube paisa pande na guys paisa tame pakna iko dei guys, non ni dia. Yo guys, YouTube paisa lo dei. Yo, suri cap do da. Ang lutung tah di guys YouTube bunai ik hono tasadi YouTube khuli do tan ang lutung tah sono paisa along tu yo cuando la lopte da suri cap apek le guys jo nukuli ta lo ya ta le yo na pakna ik de ya guys nukuli ada da lutung tah sono paisa along dia dia di sini guys suri kapan tu ikon guys tay ho nimpen sabateng suri kapata buyalong sabateng hai kada ka lai dam khut tame di guys nang na di ni dia video paklang to lo kidam hutani dia video bunayan pin ni karong ong guys ke oi na kunang kuilo dak ni tumang di beng ko ni na ha na itu pun salok aduk malas nanti semut lo man ba video bunai pon fit da lo guys ekdom dak hemong di rokos nang itu paklang dong guys ten hal jalan di guys dai ten hal jan ni hana tu ten han yo lai masih ten hal jan ni kuli da lo ya ta di lo yo ho paisa lo long ali ni YouTube payment long chilo guys dai ke thab hi ni so choi mi long ke thab he guys yo dak so choi mi long paisa do lai nang pidin iko andi tunta he guys lang se senang itu angka saput na join ni sini ta laan monetize do nang lo laan ke long do paisa ta guys orang itu tenang mata jom pada guys lai tu pasti cuy cuma dua jolok deh non tandi dah tandi nang itu mata pada guys ini teme nah itu mau next video long langsung set ni panang palong di pana di guys poisang palong di pan nang itu teme like lah pen komen teme nang video owner langsung set ni teme di guys nang palong video pun ni nang itu mang kudu na join ni pen sedang ta nang pusat ke orang tan Masih di guys, lalu ni follower entah yang pun kami di YouTube klaim kami di kami klaim tangan ikan hidup kailo ikan ini pen ini ikan siapa jo orang tang lan kalian ni, posai orang kenang di tempat ni orang tu mesti guys lagi, kenang we orang din cenam pun next video long sinang itu hantaran kuai ikong pun ni blog sebang mana kimi blog long nang next video long nang tum temen lang di bomoy langsung sinang tum han temen video kimi temen wan tio ko prank call nang wan po wal ma pia manang kimi ha son anang wan ti hai puni itu bana paklang hai pe guys non ni plan nang tum han temen guys video kimi temen wan tio ko bini temen ko wal video temen setting pikan ko guys non tio also mesenam khut pe ya paisa ke ong ya di Nè isi album ni nam bola so video ke nam dun pe guys nang pun tadi like la pen comment temen nang pidin pakano ni temen langsung sini di pan temen nang itu support dun ikha tag to that temen ni blogs pe ya ni ma pin anai chelo nang itu ma join ni pen ni kenang mun ni paklang ko mo next video long sinang temen temen so ko bana paklang iko de guys luning jo nang ko pai si kenang do ni temen guys paklang ko mo next video long cetong antap dengan puasa kalai di ke om guys pada kalai di ke non free for ni temen guys jika kau bedak temen di free for lo dak free ke malai dah lo ini na jang le ke kom free for ke ni do bon na jang le ke temen an cekam pe lo mai kon ko ma kon mo ni free lo oh tenika long guys oh kami itu support aja ni apa ni guys ini ni guys long cuma dia mau next video long langsung anak paisa ke long pini fast le guys ni tama di ni ninga rong gando bisikin nam apa teh muni di tama di guys ni nam delate ni ke mana sana di guys itu mana paklang ko mo next aja tu bang itu tama nang gending not ni ko dang paklang info dan nonton di strang video kini tama nang itu tama guys nang wan biar pola anak paisa long ni ninga rong gando tapi yang head jang head guys ni temen di ekdom su komunitas mi komunitas semua apa aja guys komunitas mi dalam YouTube guys ni kan ni karong ekdom supaya sakin guys
next video lo kan